Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Temaşevanên hêja ez dixwazim divê sohbeta me îro da ji we re behsa xwendina Qur'anê bikim. Xwendina Qur'anê xêra wîşkê re heye, ji miryara diçe an naçe û tetbîqata Pêxember aleyhisselatu vesselam û sahabiyê wî li ser xwendina Qur'anê çi bûye. Lewra di îro da jî û heta niha va çend esrê jî xwendina Qur'anê pir istismar dikin, pir kesan xwendina Qur'anê ji xwe re kirine hin eşyayê malê tîcaretê, pê tîcareta xwe dikin, Qur'an jî kirine pirtûka miriya, kitêba miriya her wekî Qur'an nazil bûye ku ji bo miriya tenê vê xwendinê. Hal wisa nine ji ber xatirê dema me Kurd e, ez nikarim temamê çavkaniyan û temamê ayet û hadîsa divî 10 deqê hanê da bixûnim. Malûm dizanin zamanê vîdyoyên ku dikevin vê dera YouTubeê 10 deqenin. Bi vê münasebetê dixwazim Kurd bêjim ji we re Qur'an nazil bûye ji bona insana ku insan hukmê di vê Qur'anê da di navbera xwe da tetbîq bikin. Yani Qur'an kitêba saxa ye, ne kitêba miriya ye. Lewra 23 sala ji Pêxember Hazreti Muhammed aleyhisselam ra nazil bûye. Sal bi sal carê hinekî ayet hatine, ew ayetena di civaka İslamê da hatine tetbîq kirinê. Bi vî şeklî hanê ew civaka ku tu eleqekî wî û mirovatî Müslümantî tevê hevdû nemabûn ji ra civaka cahiliyetê gotin, civaka ku zarê xwe bi saxî dikirin binê xwelî, civaka ku jin wekî eşyakî heywanekî li pazara difrotin, ew ê civakî hêdî hêdî di 23 sal da kir civaka herî qenc, herî beexlaq, herî medeniyet di rûyê dunyayê da. Lê mixabin piştî vê esra hanê gelek kesên münafık ku tu eleqekî wan bi İslamê tu nebû, avana çi kirin? Vana ketin nava Müslümana reng û sifatê alîmê İslama dan xwe û dînê İslamê texrîb kirin. Lê kitêba meya ku natî texrîb kirin heye çiye Qur'ana pîroz e. Pêxember aleyhisselatu vesselam jî hedisekî xwe da wisa ferman dike, divê ez ji we re du tişta dêlim, terektu fîkum şey'enî len tedillû ma temessektum bihima kitâballah ve sünnetî. Divê ez ji we re du tişta dêlim, dema ku van her du tiştana emel bikin û hidayetê danin naçin delaletê. Ev her du tiştana jî yek jî Qur'ana pîroz e û yek jî hadîsê Pêxember aleyhisselatu vesselamın. Pêxember li ser her kesî, li ser her mijarî mutlaka tiştekî gotiye, helbet li ser Qur'anê jî pir tiştê gotine hene, ayet jî hene di vî warê de. Belê Qur'an Xwedayê Teala nazil kiriye ji bo çi? Ji bo xatirê insan bixûnin, fêrî hukmê dundirê Qur'anê da bibin û ew de exlaqê xwe da tetbîq bikin. Zanî pê jiyana xwe bidomînin, jiyana xwe şexsî, jiyana malbatî û tevî jiyana civakî vana tev girêdayê bi Qur'anê loma ji Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselam ra dibêjin exlaqî wî Qur'an bû. Yani çi? Yani Pêxember temamê jiyana xwe bi gorî Qur'anê dikir intîzamê, bi gorî Qur'anê hereket kir, Qur'an dijiya. Jiyana wî Qur'an bû. Tabi Pêxember jî çi ye? Ji insana ra, ji Müslümana ra mînak e, gere em jî Pêxember aleyhisselatu vesselam ji xwe re mînak bigirin. Qur'an mektubekî ji teref Xwedayê Teala da ji insana ra hatiye şanirê gerek meriv bixûne. Yani em li kê dere dunyayê dijîn, kêfa xwe dema ji me re mektubekî ji dostê me, ji hikûmetê an ji hin cî din wextê tenê em çi dikin? Em mereq dikin, em dervê mektubê ve dikin, dixwînin eceba çi tide ye? Qur'an jî ji me re mektubekî wisa ye. Xwedê Qur'an şandî em bixûnin, fêr bibin û di xwe da tetbîq bikin. Bi vê münasebetê Qur'an kitêba saxa ye, ne kitêba miriya ye. Baş e, Qur'an ji miriya ra tê xwendin nayê xwendinê. Tiştekî ez ji we dipirsim, temaşevanên hêca, tiştê we heta na ji mela ji gelek mela sah kirine ew bihêlin cîkî. Bixwe hûn bifikirin, hûn bixwe bifikirin. Gelo Qur'an ji miriya ra çi dibêje? Qur'an ji miriya ra çi dibêje? Çawakî wê Qur'an ji bona miriya nazil bibe. Em dinêrin Pêxember sallallahu aleyhi ve sellem di her warê da ji me ra mînak e, eger xwendina Qur'anê xêra wî ji miriya ra biçiya, gere pêşî Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselam ji miriya ra bixwenda. Tu insanekî li rûyê dunyayê
ne kare çavkanı ki nişan bede beşi de falan kitebe da Hazreti Muhammed jimiryara falan ayet ya falan sure khandi tişteki bu satune jibo khatiri qaydir Kur'an nekin kitebe meriya beli jimiryara fayda çe Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem da hadise ki Xuda beşi hadis de sahih Müslim da hati rivayet kırın sallallahu aleyhi ve sellem de izamata İbn-i Adem inkata amelu illa min selasin de zamanı beni Adem mer ameli ütteyim berini deftera ve ahiri günah te girtin beli deftera khirat tenina girtin şbo seytişta çiyim min veledin salihin yed'u lehu jevledi salih perverde keril peymirna de bavi khajara dua bıkın ev yek ev sadakatin cariyetin min ba'di sadaka ki cariye dabe ev sadaka cariye lepeyvi بدومنا خيرجي حاصل به زاني او علم ينتفع به انجي علمكي فيري خلقي كرب خلجي استفاده بك جوان حسيت تشتنا خيرجي رادتش جي حديثه كي پیغمبر جي دويشن صحابه كي آتي قوتي يا رسول الله دي امريات خوازم جرا خير كي بكم اتشبكم قوتي تركشان محلي تاخي قوتي الفلان تاخي قوتي لوي تاخي احتاجب ابا وخورني هي لوي دربيره كي بكول خيراوي بده بدم ملت لي بلاو بك تشتاق ورجي تي روايات كرني اللي صار خدنا قرآني تشتاقي وصار روايات نبيه دو قرآن كريم دا دي سورة النجم آيات سيوني هانداشي خداي تعالى دوشي وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يراد دوشي إنسان را جي كسبا وخباطا وبيتر تشتاق دني تونه وي بهاي كسب وخباطا وش محقق دي وردين وببينه جيفياجي تي زانين كوم علمای دینی اسلام جسدی نودو نه هیوان دوین و آیات آن پر وکیل دویش چاوا کس نکار گناه کسی بگیره کس بر کسی نه ناچه جهنمی هر وها کس نکار خیری کسی جی بگیره خیره کسی را جی ناچه کدا تچه به اوه کدا تچه به اوه اگر هن کسی دوی خیره خواندن قرآن جمری آرد چه اوی آیات آن دلیل تینن تینه دویشن اگر خیر با حتی ده تفسیر سوره نجم دا ابن کثیر وها دویش دوی لو کان خیرا لسبقونا إليه اگر دوی خیر با و حضرت محمد صحابی خو بریامه بچناوی کاری بکرنا بریامه بچرا جمریارا بخواندنا زانیم نه پیغمبر علیه الصلاه و السلام تنه دعا کری پکی ونه بیشن حتانا او قسم ملا خلقی خاپان چلیوی بخونن هفتگی بخونن دوره ساله بخونن ختم ساله بخونن جیوانا د اسلام ده هه انتونه جیوانا د دین اسلام ده قطعیاً تونه او ملای وان تشتانا دکن تنه جبو منفعت اخواد کن جبو پرا قزنج بکن دکن تو چافکانی کی وان دینی اسلام دا تونه تک توک پرتوکی وان سالین داوین درکتنه اگر وانا بیشنج وانا جی او جی عینی انسان وها قیدی اینها منفعت چی بونه منفعت پرست بونه برجواندی خواه فکرینه خلقی خاپاندن اجوارت واد بیشم چوقاز تفسیر هنه چوقاز تفسیری قرآن هنه سیجار دویشم چوقاز تفسیر قرآن هنه سوره نجم آیت سیو نها وکن تمام تفسیر قرآن دویشم که خیره خواندن قرآن جمریه را ناچه هله اگر ایجا به پرتی مرو بخونه قطعیه ناچه دویجا کتاب فقه ود کی دنیاری ده کتاب فقه داشی تف دویشن بس هنه که عالما گوتنه هنک آیتین قرآن باسا رحمه دکن آنجی دعانه اگر اولاد مروای صالح اوان آیتانا دمانا قرآن دمانا دعای دا بمعنى دعای جدی و باب خارا بخونن خیر جه حاصل ده وکیدن خیر جه حاصل نابه او جی اولاد بخونن نکو ایرو گلک انسان هنه فقیرن تشتاکی وانتونه لوقا کی نانتونه بخون باب واندمرن هنه کی ملی سختکار ده چند دویجن که فلان پری بدمه یا فلان شیلکا خواهش بدمه امیش باوی تارا ختما سالی دوره سالی بخونن قطعیاً تشتاق وصا نکر وش باوی خورا یک بسم الله کی بخونن هجای 1000 حرف ختم سالی کون بپرتی ملا بدن خواندن چاوکانی مچنه دمامه هندک ما چاوکانی اشوارا دویشن مای تمام کتب فقیجی عین واد بیشن از ناو چند حوا بیشن فتح الوهاب جلد 3 صحیفه 286 فتاوى امام نووي صحيفه 87 تفسير خازن صحيفه 206 مون المحتاج صحيفه 69 اذكار امام نووي صحيفه 105 ابن كثير سوره نجم آيات 39
منهج الطلاب sayfa 286 Ömeyre sayfa 175 Büceyremi sayfa 286 Divana tevhida dibêjin xêra xwendina Qur'anê ji miryaran naçe û nevî jî baş bizamin însanê sextekar jî nas bikin Xwedayê Teala hemî miriyên mümin eff û mexfiret bikin selama Xwedê ser we be